Boas noites, estamos no cuarto de día da competición internacional, Competition 4. Hoxe temos outros dous novos convidados connosco, que son, por unha banda, Alexei Paluyan, director del Lake of Happiness, e ao meu lado está conmigo Vasco Sá, que é un dos codirectores da curtametraxe de animación Agouro. Un aplauso para eles, por favor. Empezamos xa con unhas pequenas preguntas para ir centrándonos no tema. Antes de nada, vamos con Alexei, porque a curta pasou antes. Gustaríame saber, Alexei, a túa curta que está baseada nunha obra literaria, si, ademais desa inspiración literaria, existe algún tipo de inspiración real a hora de abordala. Your film is based on a literary work, but I want to know if it's also based in a real, it has real inspiration. What is the film? It's a very also personal film. My father is an orphanage, and it was the whole time a taboo theme in my family. And maybe you can translate. Sí, é unha película moi persoal, e o meu pai tamén foi orfo cando era pequeno. It's taboo. É un tema tabú na miña familia. And me as filmmaker was very interested in this theme, because taboo for filmmaker is the big question. And I searching to the right records to find my own answer on this theme. How is it possible that parents can leave her child and go away? Bueno, como cineasta pareceme algo moi interesante para poder entender como uns pais poden deixar o seu fillo ou a súa filla e marcharse. And I decided to start my searching to find my answer of this question and to write one script about this topic. And I found the way that I would like to speak with my father, but helping with my mother to keep a little bit information from his childhood. And it was not so easy, but we tried to make it. And in the same time, a very good friend of me gave me a small present. It was one very good book from famous Belarusian writer Viktor Martinovich, and I started to read this book. I think at the 5th or the 6th page, I understood that very similar situation. Para poder empezar a escribir a historia, bueno, a topar as respostas, antes de empezar a escribir, quixen falar co meu pai e tamén ca miña nai. Non foi algo doado de facer, pero tiña que intentalo. Tamén nese momento un amigo meu deume un agasallo que era un libro escrito por Viktor Martinovich. Ese. E despois de algunhas páxinas, pois foi cando entendín as respostas que quería buscar. Polo que se intúe no filme, parece que é unha práctica bastante habitual en Bielorrusia no pasado. It looks like it's something that's very common in Belarus, that factor. I think it's common for the whole world. En todo o mundo creo que é común. But I not finished your first question, actually. A práctica de abandonar a un neno tendo un pai ainda vivo, claro. The fact of abandon your child even if her father was still alive. And he abandoned his child, and is that very common in Belarus? Yeah, it's common, but I think it's common for the whole world. But my question, if I would like to make the end of your first question about inspiration of the film and the book, after I found this book,
I spoke with a writer and say I would like to make one film, and I would like to take your book as inspiration also and combine with topic of my father, and we made it. We made it, but I decided to change that. It will be not a boy; it will be a girl. I decided it will be much more interesting to see the female in the same circumstances as a boy, and then I started to searching for a main actress, and it will be very important for me that the main actress will be also a girl from orphanage. Despois de ler o libro, quixen combinar a experiencia que aparecía no libro coa experiencia do meu pai. Fixen algún cambio, e o cambio principal que fixen foi cambiar o feito de que era un neno, e o cambiei porque na historia fora unha nena. O máis, digamos que importante para min foi que a persoa que interpretara o papel principal, neste caso a nena, fora realmente unha nena orfa. Xa, antes de dar paso a Vasco, gustaríame, como recibiu o teu pai o filme? How did your father receive the film? How did he feel? He didn't sell the film yet. Ainda non a mirou. We make one deal with him. I made this film. Of course, it was very difficult for him, and we decided that he will be at the premiere in Minsk in November, and then he will see the film. Fixemos un trato con el, e que, bueno, ainda que é unha decisión moi difícil para el, fixemos o trato de que estaría na premiere en Minsk en novembro. But I think it will be very emotional for him. Espero que lle guste. Vamos a dar paso a Vasco tamén, que temos aquí, que é un gustazo telo aquí. Eu só coñecía de antes, é a primeira vez que está no FICBUEU. Un pouco levolle seguindo xa a trayectoria desde hai uns anos. Esta é a terceira curta profesional, sí, que facedes. Primeiro foi o Zapateiro, logo foi Foolition e agora a Goglu. E, bueno, está claro que despois de ver estas tres curtametraxes notase que hai unha esencia artística no traballo que facedes. Por que orientades así, con este toque tan artístico, os vosos traballos? ¿Me oí? Sí. Que es natural, que no te sé decir, porque desde el inicio trabajé con David hace 3 años o más. Desde la primera curta, que nació precisamente no por una idea de hacer un film acerca del Zapatero, pero nació por causa precisamente de Carboncillo y cómo podríamos usarlo en un papel. Después hablamos de una historia, normalmente social, con ciertos problemas que tiene ese sentido. Pero esta evolución que nos vamos haciendo con nuestro trabajo, eso que es natural y no consigo explicar, porque desde siempre que seamos así, nos gusta desde algún caso que hacemos. Sí, claro, pero no vosso caso sempre, porque hai outros animadores, hai outros animadores que utilizan un estilo pois máis básico, máis minimalista, pero no vosso caso é prácticamente todo o contrario. Casi cada traballo que afrontades é máis pulido, é máis de certa forma, complexo. Às vezes as persoas nos perguntam porque é moi cercado, moi parecido ao real, a imagem real. Y si retroscopía o si pasamos por encima, que no tienen a ver con eso, no es retroscopía, y no tentamos hacerlo real, pero los estilos que usamos en nuestras curtas, que hay personas que se inspiran en la pintura para hacer imágenes reales. Está claro que está totalmente pictórica. Pero lo inverso también es válido. Y para nosotros, hacer con pintura una cosa que se asemeja a una experiencia cinematográfica, no es nuestro objetivo, que sale naturalmente, pero que nos da un placer muy grande, porque la composición de cada imagen trae una historia muy grande. Cada plano tiene mucho trabajo,
no sabemos hacer de otra forma. Lo mismo film podría ser feito con otra técnica, pero para nós non era a mesma cosa. Esta é a primeira vez que utilizades a técnica do óleo sobre cristal, do paint on glass. O film ten dúas vertentes. Unha feita e animado todo a mano en TV Paint, é digital, é manual, pero digital. E despois é pintada toda con texturas e con pintura normal. Debajo de agua es toda en óleo, multilayer de óleo, es así, pero la primera vez que usamos el óleo porque fez sentido para este film. Normalmente usamos la técnica que va de encuentro a aquilo que queremos decir. El óleo es fluido y cuando seca estagna, como los hielos que usamos no film. Entonces, esta cuestión técnica muchas veces va de encuentro a nuestra intención. En este caso teníamos agua no estuvo y achamos que el óleo fazia sentido. O zapateiro foi carroncillo, porque os materiales... Darlle ese toque tamén, así como ocre, aqueles ocres que tiña. Bueno, temos por aquí a Dimitri. Venga aquí un momento, Dimitri. Gustaríame tamén que lle contases ao noso público un pouco cal foi a tua experiencia no filme. Well, maybe in English, no? It's okay. In English, okay. Well, it was my first time working with them, and it was a great pleasure. Also, it was probably the most ambitious film I have worked in, so with them I had the opportunity to experiment before. Usually when I get into production, I have to finish it quickly. That they were still working on the animation, still in France, and they gave me like a month to try to experiment and try to work the environmental density they needed, the fog, the cold, the smoke, and the fire, and all of that. So I had a lot of time to experiment, and that helped us a lot. Bueno, era a miña primeira vez traballando con eles, foi un gran placer. Creo que foi un filme moi ambicioso. Tiven a gran oportunidade de ter tempo para experimentar co tema da animación ao redor de un mes. Bueno, todo o tema do entorno e da natureza e xogar ca densidade, tiven pois a oportunidade de ter tempo para experimentar con iso. Anything else? No? Okay. Thanks. Okay. Vamos outra vez un pouquiño con Alexei para que nos conte outra cousiña máis, porque a mí me gustaría saber como deches coa rapaza que interpreta o papel de Jasia. Supoño que sería unha búsqueda bastante complexa. How did you find the girl who played Jasia? Was it hard to find her? It was very difficult to find a really orphanage girl that will have such eyes as Jasia. I found her 2 months before we started the shooting. We made a lot of casting in different places, different orphanages in Belarus, west, north, south, and this was the last one's casting in east of Belarus. And if we come to this orphanage, I saw Jasia the first time, and I think, she's very interesting. Yeah? She observed all people. She's not the girl that goes to the first side. Opposite, she's the back side and look at the old person and make observation. And I thought, it's very interesting. And she has eyes as eyes of very old woman. She has this silence, inner silence, you know. And then I started to observe her also. And I think after 30 minutes I decided, this is Jasia. Yeah. Nice. O difícil foi atopar unha nena que fora orfa de verdade. Sobre todo atopar unha nena que tivera eses ollos que tiña Jasia. Estivemos buscando durante 2 meses foi 2 meses antes de empezar a rodaxe cando a atopei. Fixemos moitos castings en moitos lugares
E ela foi unha estaba dos últimos castings que fixemos. Bueno, chegamos a un orfanato e bueno, a primeira vez que a mirei estaba ali e me pareceu moi interesante porque estaba ali, non era como os outros nenos, estaba ali atrás, observando, pareceume moi interesante e sobre todo os seus ollos, que eran uns ollos como de muller maior, non eran os ollos dunha nena. Entón eu tamén empecé a observala a ela ata que decidín que ela era Yasia. Beautiful story. I never was in my life 100% that this is the right casting. No, it was the first time in my life that I was 100%. This is yeah. É a primeira vez na miña vida que estaba 100% seguro de que esa era a persoa que tiña que ser a personaxe. Thanks. Volvendo ao vasco, igual ao mellor métote nun compromiso, é posible. Pero, observando o teu cinema, crees que o cinema que facedes podría considerarse un cinema sobre a soidade e sobre as emocións en estados, digamos, extremos? Entendo, sí. Casi todos os nosos filmes têm un ou dos personaxes e hablan muchas veces sobre lo pasado ou sobre memorias, neste caso en agora ou menos, pero ten a ver un pouco con unha reflexión ou as nosas discusiones entre mí e David e Pedro Bastos, que é outro argumentista que trabalha conosco, falan de mucha cosa. E las cuestiones que nos temos máis do que respostas van sempre dar a algo relacionado con o que dices, con problemas de outrora que permanecen e abandonos de coisas que permanecen abandonadas e que ten unha influencia moi grande en todo o sistema dun país. Se falas do fulismo, do abandono das liñas, de tudo. Despois tendemos a pensar esa gran camada que está por trás dos filmes e tentar que ela fique como pano de fundo, porque a historia é sempre sobre as persoas que estão aqui, como neste caso no agora temos dois personagens que vivem uma tragédia, pero vivem uma coisa no momento. Lo que está por trás de tudo é lo que nós hablamos, que não conseguimos passar para o filme porque é um corto e é impossível, pero non sei, a pergunta me ha olvidado. Se vos considerades os directores nos cales a soidade. Nós hablamos sobre a nosa realidade, lo que nos... Porque despois vos non sodes personas moi solitarias. No. Porque a mellor sería máis fácil que unha persona solitaria me pudese. Entendo. Ás veces nos dicen, vocês son... Ok, nos bebemos uns copitos e vamos... Vostedes hacen filmes tão tristes, que non ten a ver con iso, ten a ver con un estilo de cinema que se calhar naturalmente nos botamos o mismo. Eu non os vexo tristes tampouco, reflexivos. Reflexivos, ok, lo entendo, sí. Pero sí que non te sei explicar, volto ao mesmo. É daquelas cousas que podía arranjar unha cosa moi bonita para vos dizer, pero non existe. Creo que lo que es. Alguna cousa sacamos en limpo. Bueno, eu, chegados a este punto, xa vos toca a vos agora tomar un pouco as riendas, que se me esgotan as preguntas. Así que axudade un pouquiño. Quen é o primeiro por aí? Que pasou co irmán da orfa, da rapaza? No principio da curta sale un irmán que ten e o resto da curta non tiene... What happened to the brother of the girl? It's for you. Jessica's brother. In the film? Yeah. This question comes every festival, every screening. Sempre me preguntan esta pregunta. It's a classic. It's a classic. I'm preparing me, but I try to I have one rule. Yeah? I try to find with my fantasy new answer of your question. But actually, the idea was that this boy will live in the family, because the father decided to bring new wife, and it's very easy to if you bring new wife and your child is very young, he not actually will not make a conflict with new wife, and it's much more easily to stay this family situation. And the idea of father was that he
puts Yasa in orphanage, and later he will take her back to the family. Ok, a idea principal, bueno, era que o neno, o bebé, quedara na familia, porque como era pequeno, outra era nova muller, pois non crearía conflicto o ser tan pequeno e non interferiría pois no novo matrimonio. E tamén a idea era que despois de que crecera ya xa un pouco, que tamén a trouxeran de volta para a familia. Pero está vale, seguía ali. Víase nunha escena vese que a nova muller o colega un momento. Sí, pero hai xa, pero hai un momento nunha escena que colega o rapaz a nova nai, hacia o final, cara ao final. Intenta ser o mesmo neno, este neno pequeno. Sí, o que pasa é que se ve un pouco nun plano máis xeral e igual o mellor non pode pasar desapercibido. Parecía máis pequeño. Sí, sí, claro, polo cambio de formato de planos. Bueno, vamos a dar paso a outra pregunta por aí. Quen se anima por aí? Vamos. Por aquí. Sí. ¿Cuánto tiempo puede llevar una película de animación como la que hizo el chico? Ok. Desde o inicio até o final, que foi con argumento, con ¿Cuántos años? 2 ¿Cuánto años. trabajo le dedicaste? 2 años, pero a animación foi feita en España por un grupo de 5 persoas, 2 más 3 trabajando. Un ano de produción mismo, de produción en Francia. ¿Dice Francia? De España. Ah, no, Francia, perdón. La animación fue hecha en Francia durante 6 meses, después la pintura, todo el resto, los compositing y todo, que fue un año. Pero antes tivemos un año debatiendo las ideas. Hasta a veces cuando preguntaste en nuestros filmes, nós non queremos dar respostas a nada porque nos la temos, nós queremos lanzar problemáticas que existen no mundo, na vida das persoas, e se calhar a discussão que nos interessa é a que permanece. Por isso, se dizes num sentido, me alegra porque toca algo que non estaba pasando nun proceso de creación. 2 anos, con ao todo mucha gente traballando. Sí. Alguma pregunta máis? Oxe, vexemos un pouco, por aí. A ver, por aí. A pregunta vai en relación ca protagonista, sabes? Pero eu o vexo como se a protagonista, aparte de ser a orfa, realmente é a que ten o control da situación. É dicir, todos os demás persoaxes son máis vulnerables que a propia orfa, que a propia cría. Hai como na visita á casa familiar, hai como observar o entorno, observar que todo está ben, que xa hai unha muller adulta na casa, e que ela non é necesaria e que incluso podría estar mellor no orfanato. Esta é unha lectura persoal, pero si é posible explicarlo un pouco... Pero pregunta en sí, pensando que... Si esa é a visión do director. That the girl Ou é unha Yasha, visión persoal. it's like it could be treated as the main character, but also like someone that's very vulnerable, because when she goes back to her father, it's like she's not needed there anymore, so she goes back to the orphanage, and it's like the main character, but at the same time it's like she realizes it's not that important. So that's his vision, and he wants to know if it's that way. Yeah, actually, Yasa is a girl that had a life experience with her 9 years, and she understands that after this journey, after this coming back to the family, she decided that now her father have built a new life, and there are no place in the new family of the father for her. And since this moment, she decided to build her own way, but alone. She is not more 9 years girl. Since this moment, she's
do you say English? She grown up. She's adult. She's not more a child. This was the idea. Bueno, a idea foi que despois de que Yasha volvera a casa, bueno, deuse conta de que o seu pai tiña unha nova vida e que xa non había lugar para ela nesa vida. Entón aí foi cando ela pois sabía que tiña que ou que creou o seu propio camiño, xa non deixou de ser esa nena de 9 anos e pasou a ser pois unha muller, un adulto. This film actually is the idea of this film about one adult that makes this experience and understands that she and I understand and she understands also as figure she will fighting in this life. It will be not so quickly gave up. She will fighting. Bueno, iso que por esa experiencia que para saber que ela despois de pasar por todo iso, pois que iba a loitar, que xa se dera conta do que pasara, pero que iso non o faría que se rendise, que iba a loitar despois na súa vida. No, eu facía a pregunta basicamente porque antes da primeira vez de ir ao orfanato, ela xa era como a que facía o rol principal na casa, é dicir, cuidaba o irmán, facía comida, preparaba e que me parecía máis necesitado de ordenar a vida era o pai, precisamente. É dicir, ela había collido xa ese rol. O que ocorre é que ao haber unha adulta sustituye a ela e ela acaba no orfanato. The father's new wife, it's like she substitutes Yasha, so she's not needed anymore. And Yasha goes from being the one who would take care of her brother and the house, and now that there's a new wife. So like it's like she went from being like very important at home to not being important at all after he remarried. Actually, it's not possible to work, to be in a village without wife, without one woman in a household. Father works the whole day in Kolchose, in Fabrik, and Yasha, after the death of her mother, takes the role of mother. Yeah, he care of her brother, and she don't go to school. And actually, it works. It's not works so good, but it works. And father understands that he must build a new family. He must to bring a new woman in his house because he have a very small child. Yasha can take this role of mother, but it's only for a special time. It's not impossible to make this role the whole time. She is a child. She must go to school and she must have a childhood. And this was the reason why father bring her to orphanage. But then Yasha is active person in this film. Then after he returning to the home and see the whole situation, at her point, at 9 years old point, she understands it's the home has changed actually. There are no space and no place for her in new role situation, and she's staying important for this family, of course, but she decided now. Not anybody decided for her. Now she decided, and she go back. It was the role situation. Bueno, nese contexto non é posible vivir nunha aldea como esa sen muller, sen esposa. Entón, o pai traballa fora na fábrica todo o día e ao principio Yasha sí que toma as rendas ou fai todo o que facía a súa nai. Pero bueno, iso quitaballe o de ir á escola ou pois vivir o que tiña que vivir calquer neno, o cal era peor para ela. O pai entende esa situación, sabe que ten que crear unha nova familia, que ten que ter unha nova esposa, aínda que Yasha poda exercer ese rol de nai ao principio, non o pode seguir facendo eternamente, porque necesita ter unha infancia, necesita ir á escola
e por esa razón o pai a leva ao orfanato. Ao mesmo tempo, Yasha, inda que o pai é quen toma a decisión, tamén ela é unha personaxe activa, porque ela decide, unha vez que volve a casa e ve que xa non é necesaria ali, pois dase conta e decide pois que xa, pois iso, que non é necesaria na casa. Entón é cando entende de que non hai sitio para ela ali. E ainda así o seu personaxe sigue sendo importante. Que ninguén decide por ela, é ela que decide iso. Por iso, ainda que pareza vulnerable, pois sigue sendo ela quen toma esa decisión. No, a mí me parece vulnerable todo menos él. Menos él. No, ela. No, Bueno, sí, pero que ela é a que decide, entón ninguén toma esa decisión por ela, sino que é ela que toma a decisión de que non fago falta aquí e... Solo felicitarlo porque me gustou moito. Congratulations, he liked your film very much. I like your question. Gustou a túa pregunta. Bueno, sentindo moito xa se nos acaba o tempo porque temos que atender a seguinte proxección. Quedaron preguntas no aire. Moitas gracias por vir. Thank you for coming. E nada, espero que disfrutara de todas as curtas que podemos ver neste pase número 4 da competición internacional e mañá xa toca a última, así que non vos esquezades de vir.